Yamo bibi akwaba famra on this channel. Maybe a video go to biano. Na unso watimi subscribe na fi unso watimi ahye encheye ana Asante Kotoko ekoje the President Cup eriso muna so 2-1 in favor of Asante Kotoko a ekoba so moje sa trophy nam so ama mpanyfo ebreki palace ne se omukọ fie na afi omukọje omahome na emrepam no obesa to mo side from na afi omotima ba ampani ampa Saturday no ana omode confirmation ba for pre-season itinerary. Say Sunday, players never report it. Now for Monday, a year training session, and so a team has started. Don't forget, say, team never call South Africa because of one Kaiser Chief game, and so a team and some kitwa. After that, on my return back. Now for Ghana Premier League preparation, and so a team and so a team at so champions of champions a gamer, and also a because after South Africa, a year trip for pre-season, on my tours all Ghana. Na enema so atimi akosenti yeti sa semene se ba na fe behwe se ne amude betu dwa no se sa na tie se ene tim no erezu training a players na eba na se omo ema ampani ampa se obed network ene bai se eba behwe na fe hu se ne ma esitie ye bedura na official na tim no atimi astart omo training na enye asam kitwokra na mame fam to dwa se enye team boss lanka se na dey edi players na eba ye nemum no junior youth team no omo bass na di players no enso eba bedura initially time bedura no na bass na nkasa de eni ha later on ana bass na dey enso etim eba ya na enye asam ketwakra mame confirm inform say yera Nana Penkra Kwesi Ewua James Akwesi Pemaeli Mali Jabal na omo nyina ene na almost all grounds misro tie me pa yera friend say Akwesi Nana Penkra ana fe James Akwesi Apia omo baaye no misro Juma Denienu ana wo bedi ye 1 omo make sure say Asante Kotoko project ekoso no building a yesi no omo akohwe afere toso pitch na da ase ono no ena me hu say na ye yeso adwuma kama pa na chese efe papa but the way na empayfo make sure say pitch na da so no in fact ese wani ensa ka kire senya suro pa na msuro a committee man ka cho say ya ne Santiago Bernabeu pitch ne kwai dey ya ye pa utimi say esu chese esu tre wacha say tu he picture da asewe ya utim say kama pa ene na adwuma ekoso nipa na wo yeso adwuma no ese e bona baso o se fata nipa na wo ye adwuma o pitch na da ase on so no ese e bona baso because adwuma wo ye no utim say e solid e beduru a wo ye adwuma na utim say kama pa na enye asam kitwakra na after that no ana yemra eye team training na kasa so na fe yemfa nkomo no enso enfamra ene place a mo ba camp ebe train so goalkeepers no shano so mame say goalkeeper your friend say ayo fatal ye bai no owa ana fe goalkeeper your friend say chum ye bai na ono so ye dey enso all grounds into ene we any 2 goalkeepers ya ye be do grounds bi de mani ehu wo mo say omo ni team na dey enso eye trainer ye de eno nsam ade emam ewo dwuma de ne so yenya branch your friend say Zimanu Enchi yes Zimanu Enchi ono so ene otim eye training kama ema neman so timi koso a na enye asam ketwa abrante fe ne se Albert Amoa ene ye bedu training grounds no ono so etim eye training kama na enye asam ketwa kra obenya Saka Dauda ene ono so eye full training session Elvis Chebafo Awuche ono so eye full training session adema Asante Kotoko na enye asam ketwa Harry Ansu ene ono so etimi bomoden eye ni full training session no ema niema ekoso obenya branch friend say Baba Yaya ene Baba enso etimi ye full training session a enye asam ketwa Zakaria Fuseni ene Zaka enso etimi eye adwuma na enya asam ketwa branch friend say Johnson ene ono so ebeye training ema enyama ye dey enso etime koso Johnson upon ene yehu no ona rasta ma biaso waso na tiko no kama pa eda so wonso ohwe bia enya sam ketwa Hubejo ene ono so eye full training session abrante fe ne se Michael Sefa ene Mike enso etime eye full training session obenya Joseph Amoa ene left back position no oprapra kama pa na enya sam ketwa wonse ne energy level no enso ewo so ene ka utimi ba training grounds wa ebi aka masma meken ka wodo ni ebe hu mi Joseph Amoa ene left back one no
otimi pra kama pa na enya asem kitwa kwa de ho nsem no enso ede ema mo a enya asem kitwa kwa fein Francis Akwa ene ano so nanya asem kitwa ano so timi pra benkum afa so enso ede masante kotokwa be ne timi no etimi resume training abante e fa ne set kojo anasa kojo set aha enya asem kitwa ame confirm fama wo se timi no breaki ye no wo obi a wo follow social media ne pa na Moro FC omo club no omo ye training bi asante kotoko mefoda no na ohun se kojo set enso oro mo ne timi no eye training after set me resume ne ye ba ye no ye be hu abrante na ono so anytime eye full training session na enye asam ketwa any player otimi join team ne de omo like ojo no ma omo ba ye no abrante e fe ne say Lord Amoa and the only player me beto no na ote asante kotoko daga to no ma want me team no entimi anye training ye de ehwo sam ye de enso ede emam e wo dwuma de ne so ma me confirm enfo say enye players ni nyina ene ba ye ne me se ene obi abeka so se asante kotoko palace ni nya na buy na bia no otwa wontro enya no kre awon buy na me de information are enso ede amount but na me fan to just say ebe ka akra ama asante kotoko omo wi omutro ni session no aye hu se abrante a ye fe ne se Kwame Poku beye enso etimeta che down o grand so a ono so e buy ye Kwame buy no wan join team no ene omo anye training onso betena daga to no ma na ohwama ne mai de enso etimi akoso enti ene Roman Palace a omo asante kotoko team no ma omo tembe training no ema niema enso etimi koso na mame fan to jam fama say what is asante kotoko yes signings na wo monitor channel we bia no ye be catch omo Palace a asante kotoko eno mere enso edi nkomo omo aye omo medicals nyina no ero omo nsem ede batudwa enso ede mawo but mame confirm ananwumre e wo ha enfama wo say Palace enim asante kotoko ene omo edi nkomo a omo be make sure say omo be sign omo a ye de omo nsem batudwa no one ene abrante fan say Shaibu Abubakar asante kotoko justify a course no sa player no obeye bi na mame fan to dwa enfama wo say team no start training no na abrante fan say Shaibu Abubakar na oni grounds but just a minute team no eba be we training no and a cover say who say white car bi ebe sia nim say two players esi free car nim two players and a si free car nim omo na omo grounds e bia omo adwe enkoso but ya wa de ni de ye ntino na ye monitor ne ma car ne be sia no any 3 minutes mami found to get from say two players omo si free car nim no na abrante fe ne say Shaibu Abubakar asante kotoko right back player obeye justify wasi akan ede ama RTU pen wasi akan ede ama Karajunant pen no ene ono so etimi ba obo ba no obese kotena dugout woni team no entimi anye full training session wanye because na nkasa why full training session po another player you say o si free car ni mu no me so tie me yo maka to say na car white bi ba ha two players in a si fam two players no abrante fan say Shaibu Abubakar one two Inusa Adams osi akan ade ma wafa pen na abrante initially mo be kaya 2017 ekwan ya wafa team we ede ha ase ne kotoko efa so no sa abrante e fen say Inusa Adams no na ono so part of sa team na enya sam ketwa mame confirm form say ene abrante ne eba training grounds Inusa Adams eba training grounds me so sane so me pa say Inusa Adams enso eba training grounds ye de ho nsem no ede emam enso ewo adwuma de so a eno so enye asam ketwa ena ye be hu abrante a ye fen say Kabori yes ena fifi oprapra basa fifi oprapra basa boy ni bo ne bo ena wa hu abrante ne bia no oni bo ne bo solid ohwe ona da so no yes solid eno twan fifi kama enso ede matima asante kotoko a ye de eno asam ede emam a enya asam ketwa me wie stories no mame fon to just say on me catch us na pinkra ba ha oni James Akwasi apia e ba ha maka project no asam achro na metima confirm me am say after training no more than 13 minutes 12 meeting at FM or pitch no so coach Karim Zito James Akwasi apia Malik Jabal
ana fi the IMC chairman yewra ye fe ne se Nana Penkra nipa 9 way maka so after training our Asante Kotoko dag out na wa num say no na nya sanketo more than 30 minutes meeting ana to fam a we video no we time na o sorry no awon be sena kona fe ta won kan su tuye no ana me pa chade ato so de ma wa onso o hwe dwuma de ne bia anya sanketo nte no ayese ne nkomo no esitie e chena ti no be to mo preparation so ye be fa to phone bia no ero nkomo enso e betimi da bram na fe enema nso atima akoso. Don't forget so be subscribe say Obed Network, say Obed Network, yes o subscribe na abo na fe onso watima se nti yen fancy na chene ba yen fa